Tento menu alunda kapinjikano tunaitambule kulongesheri yecho mwifudinda lelo tunafuile kutala hamutu wansangu wa chawija chaMwanta Yesu nechumu lelo kiMwanta Yesu n'okanda ayikukulusu na kumona ikabi na kumona ikezenyi yena wasambili kuchakama hamu nawatumbanji twindi kulonda kuileja yume adingina kwana kumweka na hambidi yindi dichumifudinda lelo nate ntami na mkuru mpu wami ukunkwasha kosha hansangu yeni emkuru mpishikeni kulongesheri yetu tunasake dumwana manu vde mkuru mpishina denu ye nani Agrippa makechu nasake Mwanta nechumneruki nechunawoshide Mwanta Yesu awoshe na watumbanji twindi hansangu ya chawija cha kwanakana nacho yena mazo tukiwa na mkanda tukiwa na mkanda wa Luka chapter 22 ngamani ndimdinsangu yeno ya chawija chaMwanta mazo mkanda wa Luka 22 anatishikira mvesi tutachikira ne mvesi ya 22 mvesi chapter 22 kutanya da vesi ya 14 kumotokera da mu 17 noshika ku 20 atangi mwanchitia ngamani mkanda wa Luka chapter 22 na vesi ya 14 kumotokera da mu 17 now china shikimpinji hakushaka mahamu na apostolo 17 now hakutambara lupasa chana asakidi hakuida nindi tambade lwenilu munwi wejima wenu nikuideja nami kufumisha kolelo inakona chengi kunyikabu ya nyivinyo kuna chengi chinga wanta wanzambu nenzi dehi hakunona dinkende chana asakili hakudihumuna hakuyinka nindi weni udi umujimba wami unenku hanjimba yenwenu ilenu ngamwenemu munganaka nanga nacho Mwanta Yesu wenkela tumbanji twindi yumaingai oyinkede yumayede tunatuna mdi yumayede chakusambira wasambi na chumai wasambi di kuyinka dinkende ngamana dinkende chawinkeli chawoshiri nindi iudi mjimba wa miudi na kuya na kumona ihum haden wadinga na kushimna nindi dina dinkendi dadinga imusunyi wa mjimba windi tahindi imnechinjira mwana wadinga na kuideja ni mjimba mudonga chaina mpinji adinga na kumona yena ochinduho dichi wadinga na kuideja ni mjimba windi oyo mweni indi diona kwa na wakabadi china cha adinga ne chinjikijiro cha kumwekesha ona mjimba windi kudanchu awoshanga nao dinkendi ni anadilembere idelelo hakwanakana Mwanta Yesu mlonga oshe nindi ilenu ngayumi kulonda kunganakana nacho ndi mwana kudantu awoshanga nao ne analombele dera ne anakisuri de dinkendi muipompe lelo adina dinkendi dabalu mukanga kuikala mjimba wa Mwanta Yesu kwishi dichadina kosha Mwanta Yesu tahindi chinjida mwana dichukulumbulisha ngai mazwawa kudanchu mwekesha ne Mwanta Yesu adinga na kuosha ne munsango ya chifuikija kama na dinkendi na dadinga ne chifuikija tahindi engada dinga ne chifuikija ena chinede akuikada henzambi nelo kininde twancho tudaka kuvuda mena dichi washidi mwena mnansangu twanakananga nachi chuma chena chino ufuma kuchifuikija ne chuma na chitena ichifuikija ndikudumbudisha dichuma cha cheno wangu dichuma cha chen china umwekesha chino chawo sheri Mwanta Yesu nindi idi dinkendi di umujimba wami wadinga na gosha cha cheni nindi dina dinkendi himusuni windi ne mwana tukanu kani mazumu kanda oyo wana kuideja na kuideja isadeda ni chapter 6 nindu muntu ne kuda kumusunyi wami na kweda ngai kuhanda oideje de kuda kwiji amkwata mjata chikumuda wangi danga wadinga na hosha hadi mazoni yo maina ya dinga na ukongai nimudi muna wa idenga na ukongai mwana hakuwasha mazo ne mukwanu kama vura yude afunjumuki na waka yeni ntanshi yo mchidi huku itirira hinyi o ntanshi ndi kukolayo dichona dina utonjo kana ireji nindi aya no ni musunyi wa mujimba windi kulondadi ni mashi akumujimba windi kulondai yeno ndi kamena wadina kulumbulola umo hainya kachuna teri kuiza kudanchu hakumkwerera yena hakumkwerera Mwanta Yesu aka Kristo hakutwale kao na kudiza izuda nzambi chidine kuchadi na kuda Mwanta Yesu mlonga di usoko kukola ndi mwani dichi hakuosha nindi enga tunamonde nanonde chinjikishiru chatachi nindi iudi mjimba wa miudi na kuena ukabake na njimba yenwenu na kutena o makabi adena kuena kumona yi kukulusu hansangu ya wancho
ampata ya muno mwishina kuchuma nchemete sheri mwanta Yesu kulejanga ode atumbanji yumi heno kanda imwekani chuko wana mkando wa Nzambi na yena hinzambi weduka yuma yejima ya mwekananga yadeka yena kumwekana chuko wana yuma yejima ina wadinga wayiruka de yadinga ne kujuma ya kumukashumisha wanyi idanga yadinga yuma ya ukasa de kudin Nzambi na hakukasa yuma indi yena na chiru kidiche dafu mini hakuyedeja ngode yuma ina kwena kumwekana kumbiti mwana kwish tuleru tukudizira kuchuma munana mazwindi nindi dinkendi di umujimba wendi tukudizira ku mazwindi tukudizira ku ne Mwantesu di ne kadde china ushim na dinkendi di umujimba wendi mazo kuchukwa shako eda kuchukwa shako akumana kananga mudimona wako ngedi kodos chukwa nakananga fiduko mudimona wako ngedi mudimona de menu mudi chuma nchina de menu mudi chukwa shako chengi kumona Mwantesu chadi heni bikadamu dambo wa anshi dijetu di chuku mwena mo amudimu wako ngede ona so chuko de ma chuku anuka yuma yena ina chuku mwana mne charala do wako ngede mudimu wako mwena muntu mwanchiransa ke mwanta Agrippa chuku atendo kuchinjikishiro chukwao nawo wayikira tumbanji kaneka muna mukaneka mwadinga yuma mwadinga vinyo ninga mwana yena wayinkeri kuno akaneka kankisu yena de wasenderi kuzuwa kwanza ambia mjimba wewe weruki nindi yena odena kuyana kusenda ishirija ka ikejima odena kuyana kufira umalunga anana chumbanji twindi ejima hakuyinga kaneka kankisu mulonga yena de wasenderi kana kapu kandombe yanzambi umukanda waluka nao chafu mini hana wairi mwitempa da Yesu mani ndi mwana ainga mwana wairi na kuloma guli tata yindi nindi nechi na tresheki fumisheni lupasiru rando mbu yanzambera kuzuwa kwanza ambiku kuinza hadi yena hadi chinao nkumina kwa washe nindi era church mchima wewe iringa hii wile weteje kumona kuzuwa kwanza ambi masangu ya kuchwamwina yetu kuijimasha Mwanta Yesu analemeni mujiranyi kudecho antwampata munu mwishini masha Mwanta wetu Yesu Kristo tukuya kumkanda wa Petro wa mchimu chapter 1 verse 18 now hena tukodi na yuma ya tokanga idine silva heda wodoku idanga na tukodi na mashi amana kamko kwanza ambi anaka dina hata minao tuyache muda Hebedo chapter 9 na verse 22 now hatachin zambo wadinga na kudejanto kudambo da nyidambo kulonda na masha na yimun feshi kubutanshi dija chaka pinji kantesha idanga masha Mwanta wetu Yesu Kristo enzidi kulonda kutoke shanshi dikamcha ya kayejim na cha kuboda kupwekesha mashi koswana kena dichi mashinda soje dukodem abadikidana atunya maadinga kushankodo na wana abadika masha netu antu ejima mudonga yena mashi inda dinga akadata minao chaidambi dokumenso anzambi na wamtishili nzambu kwa kodonda kwana kena shidikamu cha ya kayejima chitine cha dinga na kuhana Mwanta Yesu akakaneka kavinyu kudi atumbanji twindi wadinga na kuinyika mashi indi chidinga kwa na kukweka wa kurusta indi ngamani mlonga chuna kutanga mkando wa 1 chapter 19 na kwa verse 8 now ishidika wa injili kumuwana Mwanta Yesu na afude hakunona iyonga hakumutapa kunka kumbafu na kwa edikiri yuma ingai kwendikide nawo mashini menji kulumbula nawo chuma mashini menji kufuma kukabafu kwa Mwanta Yesu na yumudi mashini menji mashidiwe nawo apekedi kudonda kwana kena nshidi di chuma chadinga chadema kudonda kwana kena nshidi jawantu ampata munu mwishini ya yuma ya soje kudema ni mazuchu na dizi ya mkanda wa Hebedo chinga wo mash Mwanta wetu Yesu Kristo diamtishi dinzambukoa dimodambo ati dinzambukoa walete shedu kwana kena nshidi dana afumine tuna mkwede dimona kongi Mwantesu akodusu mashinda utwana kena nshidi jetu kamucha ya kayejim nzamba katwanu kida chengi nshidi jetu anko dondo mashi ya mwaninda Mwanta wetu Yesu Kristo dikushimina mashi Mwanta Yesu china chapwekero hakurusu adina ngovu ya kututokesha kunshidi jetu jejima kapambaka ngai atutokesha ngakamu cha ya kayejim kamu ho ngamani muntu yeno okwishi ukufuira nini shidijindi ashana kena shitokesha kudinzambi watere kula chuma wateda kuwede daona mdimu wako ngedi Mwanta wetu Yesu Kristo tukuya tukutara inzambi cha mtumini
mudimu wa mchumi nini mwanta Yesu mumpate ya munu mwishina wadinga wakuenza kodonda manishi chidika chanshidi mkachika nzambi na wantu di chicha dinga ina kodosu ya mweni nga mkanda uyo wana ushima nindi na wachine dinga china amani wamanishi di mudimu wakumwa mwina muntu wakumukondamisha kwa mwina nzambi wakupekesha mashi indi wakufa kodosu chamujikido wakusanga na wane muntu wakumkweda mudimu wena ona wakongedi yena na waya kumwana keni mwani dichi mwanta Yesu chashi mwininindi ilenu nga mwenimu kuzetisha dinkendi nikaneka kavinyu chawo shiriana mazo waiwashere kudi antu eji mama seki ta indi kudi bomba hakachika wantu eji mama seki datera kuimbu jola muna mawashere haiwashere kudi antu eji mama mpate ya munu mwishina chuko wana haina mpinji ana adinga kuwa awashere na adinga hakakumbadondela atumbanja na mkwedededi dichinawa na ishi de ina nshimbi na kudana ejima akweda ngai akumkweda chuko ya mkanda wa Yohana chapter 17 hakudomba kwa mwanta Yesu tachitawa tachikirita kodombera na kumka tumbanja ngai na kufumani ndino akankwededa di awa ejima na mkwededi mwefuko dinda dadeda dichi atera ho kumwimbu joda chinga ana mkwededi ana kwededa mdimu wako ngedi yako doskanda nechikadu muntu umpate munu mwishina ndichi kufunta koduyo kudwe ibomba dina dateda kwanu kama dimwena on ibomba deno di ibomba ndi awa aka Kristo anatamikide dichi aka Kristo ho wena wana mkwere Yesu Kristo na chaMwanta wafiri akulusu kola nshidijao adine na nami tuna mkwere mwanje siye chwatera kwikana rusesa bakwana kana mwanta Yesu kuzatisha dinkendi nikaneka kavinta indi ngamani tunasake nankashi dichi mudimu weni wa kufaka mwanta Yesu akulusu hadechu unalemeni munjilanyi kuda kwechu adi mumpata munu mwishina achidika na mkweli mwanta Yesu mudimu wena unaona ademeni chukutara mkando ya 1 verse asweja kuyeduka wantu nanka chapter 3 na verse 16 na onzambo asweja dokenga mpata ya munu mwishina dichine mkando wanzambo na shimu na mpata ya munu mwishina na shimu na antu ejima na shimu na kuishini tondo edatu nyama masanga wanyidanga etu antu asemu kidimu mpate ya munu mwishina tu asemu kidu kunshidi dichi ina ademeni wakongedi mwanta Yesu na ademeni akwela nzambi na mchima uindi muditi Mateo nao na kenga antu ejima amwinewe dichi mudimu wena nao na ademeni hadu ejima wakuinza nzambo kuyedanga okumutamba da ejima wakuiteja mudimu wakongedi Yesu Kristo amujimba uindi ukuyedanga okwamwinewe na nzambi mayo kenga kuindininda antu ejima amwinewe dichi dana ademeni mudimu wana kudantu ejima dichi mazu nyi chukukolesha ira chukuleja kwechu anakasiki muyuma ili ya kutamba dichi chuko wana chukudiza mkanda wa nzambi mudi ukasunuka mwanta Yesu yomweni ndina shimu nindu wadada wakayadanga wakayifumisha mujongo dichi ne tunedu kide wadada ufuma mkanda wa nzambi dichi twade kaona kweda yuma yeni ina utwada kudi ina utwada kujiru muka kodonda tunadipangiri dehinjira yani twaweni yetu dichi chuko wana mudinjira jajuvudu mumpate ya minu mwishina jina pango wanu chidanga jinjira jenoju jina kwa kodi jina mutwada konkalufu ngama na kwekala njida ya munanga muntu nindi yalo eko amakwana otongo jokana jina kweda jedanga jashikida mwedanga akai kunsa ya chukudu kwedanga kudu kujidomo edanga nzambi na shumde onjida yimu ni mudambo mwamtishi lukwa yo mudambo wa maninde mwanta wetu Yesu Kristo mulonga Yesu Kristo na kongide mudimu wejima mwaya mchima wa nzambi ni nzambi na tiku wa hanawa na mudimu na kongi mwanindi mwanta wetu Yesu Kristo tunaisa kiri ejima mawa na mpinji ya kutumwa na mufukudi ndarelo kinatenta na manako amami mkurumpi Agrippa makechi kuno kuchitokoro kichu naligana kuhanjika ansangu jeni jimla titiri kamene na kwechu mwatutiri langa yefuku tunaikongo mweni nechu songa men kwa tenu manako mchima Yesu Kristo ejiri mpata munu mwishina na kuikana mulambu wa anshili jetu wadihene niyo mweni hadenu ni nami kulonda etu ejima tushukuma netu da kwanshili tumkwelele yena kulonda nzamba tuamwini nshili jetu mkanda wa Roma chapter 10 verse 9 now neyu kuiteja na kanakene Yesu di mwanta na ukwera mchimo wene nzamba msangwili mudi afu eyukwa mwinewa samtwa doa nchenyi mpinji kwawo tunashari shimwana